Okay guys, ayikho into ebaluleke njenganokuthi i-actor libe fit. Mawusuke uyi-actor kufanele ube fit ngoba the more u-fit is the more ingqondo yakhe isebenza ngokukhululeka futhi isebenza kahle. So indlela ocabanga ngayo nayo iyashesha. So kubalulekile ukuthi ube fit and kunamanye ama-scenes adinga ukuthi abantu babe fit. Right? So njengamanje sisalinda abanye ngesila eSouth Beach bayajima abantu ama-actors ayajima. Klasi lethu leli sisalinde abanye bayeza abanye bayaduka so yilona class leli. Ngiyafisa sikhulume ngele kuzana nge-dialogue. Abantu abaningi when it comes to i-dialogue abantu into abayithandayo noma bagxila kuyona kakhulu ukubamba ama-lines and nalawo ama-lines uthola ukuthi awanama-emotions. Ama-lines without ama-emotions ufana njenganomuntu ongenzanga lutho. So into ebalulekile ukuthi uma uya kulokuzana kwisimo une-script la uyakwenza i-dialogue ngosibanibani, researcha ngalowo muntu loyo ozo-actor naye uthole ukuthi uwumuntu okanjani askisi so uzokwazi kanjani ukumelana naye ngoba amanye ama-actors laphayana ayabukisa ngabanye abantu lapha thole ukuthi bakuboda haya wukho fit bazokwenza nanoma yini lapha uzogcina usuzibona ukuthi hayi ngemncane la. No right, asikho-ke lapho liyashisa ilanga sisethekwini sekwelikaBhanana. Uma usuyenzile yonke le usuyenzile research yakho uyenza lento esiyibiza nge-script breakdown. Break down i-script sakho and uma ubreak down i-script sakho yonke into ebhalwe kwi-script sakho ine-meaning, yabo. Even ngisho ama-punctuation marks asetshenzisiwe khona ane-meaning adinga wena njenge-actor kubonakala ukuthi no uyazazi ukuthi uzokwenzani, right? So into ebalulekile ukuthi i-script usifunde usazi, ukwazi ama-lines umuntu ozo-actor naye, umazi lo muntu ukuthi uzothini kumina njengoba kuwena kungafuneki ukuthi uwa-misplace ama-emotions. So ngesikhathi umuntu ethi kuwena uyazi uresponda uthini, uyazi ukuthi ufaka yiphi i-emotion lapho, uyayibona leyo. Ungasicreme i-script, ungacreme ngokuthi hayi mayike wathi hayi siyohlangana emakethe ngizobe sengiyangena ngiyaphendula. Uyasuka lapho lo muntu uvela kasasho ukuthi sizohlangana emakethe, mhlawumbe uvela uqala ngawe lo sohlangana emakethe ngoba wena i-script awusazi, awuwazi ama-lines akhe, u-end up usungasazi ukuthi ikephi la kufanele uresponde khona wena, yabo. Mase uyaqala usuyaflafa, ama-directors abakuthandi lokho, yabo. So kuqinisekisa ukuthi i-script uyasifunda, uyasazi, uyabuza. If kuwukuthi u-director sewuyamazi noma mhlawumbe u-first aid usumbonile, buza indlela oprepare ngayo i-script sakho ngoba isikhathi esiningi kuma-telenovela uyakhastwa unikeze i-script akunama-rehearsals akunalutho, balindele ukuthi uyi-actor wena uma ufika uzofika wenza into yakho. Sometimes kuyenzeka uthole ukuthi ukhastwa nje mhlawumbe kuleyo role leyo ayinayo nanebhayo, awunikeziwe ibhayo yaloya muntu uyawomdlala lapho yana, yabo. So leyo nto seyidinga wena ukuthi as a-actor uzibone ngamehlo engqondo ukuthi uzazi futhi uyawo wenzani lapho. So ungagibelani ne-actor ngama-lines, angathi umuntu esathi usakhuluma usuyamngena emlonyeni, yabo. Zinikeze isikhathi, phefumula kahle. Most nikeziwe i-script esisuke singaphili, umuntu ozosenza i-script esiphile kusuke kuwuwena as i-actor, yabo. So wena as i-actor yenza i-script senze kanjani siphile i-script ukuze abantu bayibelieve into eshoyo wena. Yonke into oyishoyo kufuneka ibelieveke, unga-exaggerate, yabo. Unga-exaggerate, abantu bazokubona noma ngabe kuthiwa wenzani ngoba into ebalulekile i-lens ikubamba ehlweni nje ukuthi hayi lento oyishoyo uyayiminisha noma uyiminishe. Okay, njengamanje ngikhuluma ngiyashesha ngoba sesejimini la ngithe ukuthi ngithathe lesi sikhashana esincane nje ngithi ukuthi ijwado ngiyabuya ngoLwesithathu.